Kembali pi paralog dan updan jung pi ki kwa ban pe ya FIFA World Cup 2026 amran kam ban su pisa pe ya full match ha kan wono ka por ne phila ban pe ya ka live video amran kam ban ku slide ka por de tang hanu apps sport sam x to arle paralog mentangan ni kai pi kuno penyo eno apps tuan mar bau new apps udah third party apps de phimla ban yo na Play Store pin ha ban download na po Google mau dan page Google tapi type on sport ZX sport ZX 2.5 APK download tolong tepat klik ikan number 1 klik itu download get sport X in klik itu download link 2.5 version pintu lagi itu download link 2.5 version coba kita kena download sebentar itu lihat kena ke APK file ke dalam kembang kasan MB. Okay, 10 second, 9 second, 2 second. Kita long dah. Temas ndap ban download dia no APK file dia bila ban install program mobile jombe. Kalau jenlong mentah, setelah dia ni. Okay, telah ada. Tolong klik kena ke APK file. Do you want to install this app? Klik kena install. Tolong mentah kalau install. Tolong kalau install mentah. Tu ada mentah klik kena open. Tolong mentah kalau start. Allow sport ZX to send notification. Klik allow. Klik ni cross check mode. Jangan optional. Penam klik ikan ni. Pen cross ikan ni. Okay, tu kan ni ketika apps mah. Sport ZX. Hang ni bila punya sibun di channel. Om ni tangga FIFA World Cup. Kita ke cricket, dan wrestling. Kita ke UFC dan klik baca FIFA World Cup ni channel. Dari ini ada di program mau tu. Brazil bat Japan kan sedang hadir. Arpo minit tak link tu. Anda Tuesday live photo kan sedang arpa jaga game jang kerja ni Paraguay. Tu kini kita live video. Mau kini kita live video. Te pilak page ruang ni ya ki match pada banlek. Klik kan ka. Sang icon ni highlight mau tahu tu highlight tu kini kita match kita depan kita dap belakai mau Monday 29 June mau South Africa bat Canada 28 June Jordan bat Argentina kini kita match kita dap te pick up page ini ro pilak punya sebab dan klik ini South Africa bat Canada mau klik ni tapi naik back Hang tukang multiple stream available. So kini kita ki stream mau pilak ban klik hang ni pilak page highlight. Hang ni pilak page highlight English. Entah pilak page ka mini match fast half data. So klik highlight English. Okay, dah kelam ni. Sen kembali menit. Dan pesa ni kewe Croatia bat kana. Dah, kene pat pilak page full match ro mah. Kedai ga match mandap tanpa pilak page full match. Klik ni full match.
ni kena keadaan kembang shikenta 30 minit live per second kemudian kena full match pila punya tapi menurut gamban page ya live video pila page kan ono pol pila page lada gede menit kemudian pila page macam stem pro pila punya full match de kena apps kalau very helpful but kalau save kena bisa jemput menurut gamban save mau pila punya free kena apps ini plus 2 no one install juga apps sedang kemudian